Ni hindi ya mucemanio wa kiama kia arutani Atumia kaunti-ini ya Kirinyaga wa kwarira mitaratara ya uria megutigirira ni maiguikana hari utongoria wa bururi magithurima ugima wao wa mwiri. Murugamiri wa kiama giki Benta Opande augite kigomano giki ni gia kwaririria uria atumia na makiria arutani magire kwiyaka kimuturire. KEWOTA yenyewe kazi yake ni welfare ya walimu wanawake au walimu wa kike, na hii ni moja wa agenda yetu ya kuinua walimu wa mama. Umuhimu wa kuempower wanawake ni kwamba namba moja ya kwanza, wale wanapiga kura kwa hii Kenya wengi wetu ni wanawake, na kwa hivyo issues yetu lazima ziangaliliwe. Kiama giki kiugite ni meharirie kuheana mawoni mao mbere ya riboti ya BBI hetukitio niguo gutigirira ati ni makuruhania utongoria-ini wa bururi. Tumeongea maneno ya hiki kitu kimekuja kinaitwa BBI, na tumeagana kwamba tunaenda kuichambua vizuri tuone kama tunanyang'anywa vyeo ama tunaongezewa. Mutongoria wa kiama kia Kenya Mathakarwa akiaria kiungano-ini giki ni augite ati riboti ya BBI ni agire kurorwo na njira njega ni gutigirira ati atumia matinakungio wara naho ni maheo mieke utongoria-ini wa bururi. Tigana inanya mweno na atongoria merwe Kenya te yao ni itu ithuothe, na ari ingi wona marega guti BBI, na ni ndi umwe wa kurega na ndirera andu a Kenya abati bandu bega murege. Atumia marabenua ati ni ite cia Senate ni oboro wa maproposal eruga Senate nuthu ni atumia nuthu ni arume, no mataragitwira oboro wa National Assembly. National Assembly na katiba yugite gutikagie na jinsi ona emwe ikunyibiria 1/3. Materio ndu maragweta nita kuthengia makathengia ite cia atumia iria 47, na materuga njira iria atumia makingiraga, kwoguo atumia mangiaga kuthurwo ingi tondu ciama iria nyingi ina arume na matibeaga atumia nafasi ya kuthurwa. Atumia maga kuthurwa ugekoraga ati kure National Assembly atumia manyibite ona gukira the 19% that is there ukamakora 10%. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, Gicago-ini wa Kiarie.